abatura borekera omuringo gw'orutindo rwatwirwemu amizi hatari kugwa na njura yona. Mu kasese nangwa kutwagera kusohora tuhasanga amizi gwizire abana b'amasomero ababiri basoma Sentino bakagarukayo ababiri baruga Mahwize basomera Kanyabanga primary school bakagarukayo n'ababiri baruga Kanyabanga bari kusomera Mahwize nabo bakagarukayo. Orutindo runo rugamba kuba n'urunanizi rwahagombora ibere ya Mutara hamwe na Kabera kandi ahabwo buhango bwarwe ababorekere kuba atari kubasa n'ombuce bwabo bakwatanise n'abantu b'obutosha okweterera enduru okugira ngo abanyishenjero babo bakagira icyo babayambaho. Norwegomborora Rwanda boarding Kabera na Mutara turwa district ikonka mwenu ikintu twakashanga kirengere level kandi yitaba ku icumi mba parliament ya gwabarebese arebere abantu bagira ngo abana babo kwambukiraho kuza kushomana mino garuguru kandi ahantu bakushabira ba MP babo okutwara kushaba kwabo mu government kwija kubayamba. Tugenda twarwana tukareta urutindo kandi rukarabyo hebigere byo rukarabyo n'abasinzi ati barabyeho ebyamaguzi amakagito garige yo twabaza abanywana banje bacyari kogo mushinje ryari nabihinjire wakireba ni nyena ngo katare kaba karumutara uwakuriya leta binta barabyeho aze kuguza orabe katare kaba kariyo kunana wala byo watora so tutakaru uruguto takarwendere bigere byonka turwendere na nebyo kubasa kutungura amakagito. Omugera gwa Mahwize nugambwa kuba nuguteranira ramwe migera myingi okurugero gurahabire hari iteme rya Nyamuhizi ery'abantu bahinjira omugombora ya Katengara kahweraho cumwe kandi ndijo mugeranirwa omugombora ya Mitoma eyeteranira omugero ogu gasha kwa Ben Muhozo muri Mitoma.